Kata dia mau kuat penpau aku pasai. Nomor terkadau. Nganumi na upra. Kubangalong. Bangan rung sa party. Kabanganong kuat ban mi isu. Kasyong akaray ki jongki. Nomor kiong ba. Ya kakam jong ba del bot nong rum. En saya keren. Indradap ke MDC. Balai piti yang mereka keren mentah. Anong tani ko Hakapur pa iba mo ban klet. Apor mga ngarung sa VP. Ngarung halo kanong rim. Ngaklamrung ru man pan tiket ken mo. Ngarung ban ngong ya VP lada ka priang ya ka reservation policy. Ngarung sa VP. Kiong hoy. Ti Henry pat pa iba war sa ilang bakala walong songshit biet. Ngakarpat bang nakentu ya pi. Kalon kapor ikiki ibaro. Sngap bat puson. Sa bishar mo pi la ka di ba fin ben. Ani ka di finyaro. Hindi ngangam simuan na kamantang pangkesan na dia ne ban perrem yakin di parlok. Dengan soang tani kawi. Maki ba violate ya ta kejekut. Ka state reservation policy kam ka isu jong badal bot nongrum. Ka di ki isu jong samla ka di isu jong jela. Balai nakaliang ka party ka ai. Jingmut sa ka state export committee tang ya ka job on reservation. Reservation on job population. Mo based on demographic population. Tengah kali ki siya ka academic reservation. Siya kita ka roster, ka bangi dawa, bagdi ban trikam prospektif, kamni retrospektif. Siya ka don. Bat ngahaban raru ika krimi bat non krimi laya. Menta kumnu ngau kun amali, bat kun badi waidong kinya kun ya reservation policy. Balik ka parti kam sutu si kidon kiriu start kirunang, kidon kiriu he kardan. Kim sutu. Ngamngait kim sutu. Lega day tang kowe kabakim kwa yang au bru bakren bangan yai keren Henry tang ni kowe bari kali yai laj ngako panong tani kowe ladai ka agreement kabadi jongjap menriu lapan khen kumnungan chania pat eki nenga khlami na party nga khamle ki ki ban penbut nam ka party ngale ki ban wanra ban kentiu ke ya ka state ban kentiu jap menriu ban yo nongru ka VPP tenga ko panong tani kowe wan melam bakla ngamlong anti party ngalong very much anti procedure. Ngalong very much anti-procedure. Ngaklam long anti-party. Ngalong anti-procedure. Namariki ke constitution. Kabalatho. Kiai light na kata constitution. Timakikin. Kidiban. Sautu kan bisar. Mli mga. Bupan kaya constitution. Ngaklam ya keren constitution. Nday ngang oy pitani kaway. Ngamlong anti-party. Ngalong anti-procedure. Paiba lemah jufiki press. Larade malo anti party ngamjen lami sabar makni ban kentho ek party ban kersani kiwei tadi kawai kabar onum kulet hasyo ban tep ka vote lagi sausan singi nganang keren bamanga bat kayeng kasem jonga ngin kersani upra hatu piong anti party negadi tang ka excuse na ba pila ko ada ba pila wit yang ni da pila wit ngampere nomor laisi ngada ong apo si isi mada fiwit yang pindor jisani aso nga expel be nga umdongkam ban syukos, umdongkam ban suspend, expel baik. Titai di ba, ngasuk apa Paul mbak jongpi, tengah try di badan ayah di nebuk ngalak man khot. Moh, ndai ngasu songlong lingo pat, bakum ke parti, ke bakelim bakadi ke parti jongpai ba, Voice of the People Party. Amarah kipor, kibadang hasua election. Nganang dep ya kaban keren buat i presiden, beton burom jong. Ka VPP bangong tokhot no si yang isangut ngini keren laga di mentang inwan laga di lasai inwan kawai kalong ba ngikwa pan pendep kiki ibro namar ba nginum la asyu bangin compromise moh nginum la asyu bangin nang do no ya kata kala klenti banai ke jingkermen ya ke jabendriu ngim ku asyu uta ke jepat ke jepra moh ngikwa pan penkut ya kini kiki tenri hati ki por kadi so election ti presiden brom-brom yo ngam don por ngim don por tengong henry ladang ide hoi ka por ka lingkot ti por klampep kide ki ba khamtam presiden batre stam brok wi gari si janti angi i kata ngi sotu henry pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kade kata ka bangin kendu la kade tang sikentan akan ta kala biang tenri kam semala ban long tiga pui adu put uba ngi du ngla show up no tikumbai Dr. Batskem beri spokesperson jongka VPP. Lapan pau baik kam jong ba adal bot sai keren ladap KMDC. Temu ka digani ka bala pan pau. Bakla bu lupa ya kata ka
rai kaslom bakin pat penpau pa sipai ba mayo ka kata pa election nada si menunu ka action yang di nrai ngapan pau pa kajing sungulingo ka bakrao ka kendit hoi kila ai ka sukos in writing ngarung ai in writing likum nu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya ka sing VPP ka ka voice of the people party kani kajing suspend ka jong ki license kani indirectly bakla be nga ndai tama ko pagin mau tani kawai ba kumanga penkan mau bang ko ban rung sa ka party ka banganum ko ban misyo stang na don ka daw ba mo ko makasong kha song don ka daw ba ada ngedep ni tho apo yu mani ani ngedep itu apo ko du don ka daw ba ngi hap ni khalat tuat ka seng VPP ru nrei hadu menta ngampat pedang hoi karai ka bagi maki ka bagi ong baka no one is above the party tenrei ngapa asko nong tani kawai hangara de ka party na ka de ka constitution na when it comes to an issue mo kajing tip lami ka kraw bunsha bane kata ka an ka basutho ka mga nong naktinong way consciousness is far greater than the written law ngapa ko iban keren sibon kani nganang ko iban keren nganang puson mata nomor kadi ka voice of people ngam ko asu ban keren sepang jongki ngam ko ban keren sepang jongan dengan ko makeren tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo to sambai ka jing sai sagi patba bakin dup sutu ma di voice of the people party teninga sokya man siam ki ba ye ki baton ki ba layo e ka khat prasnem ka karta na po constituency ki jonga ki ba de po constituency ba bron sabar constituency ki bam paju kriya na mar layo ya ta jing it ba ka jing shanya nanga kunum ikmat ban ngarung layo ta jing it jing shanya naki nakaway collection adu samtali collection but MDC wala mali ngalayan claim compromise yaki issue ngako banong yaki bakinum sudiaw man siyam wala ka party indirectly kala be nga nrei wala dang amyo su ban keren haga kerteng jo ka voice of the people party nrei nganang yai keren pat haga kerteng jo ka voice of the people but nganang perkhat manta nganang puson ngatrai karena pendam dia ban puson manta kini ka por ka barang dei kani ka por ka bangitip kum kristan kadang don na prengka period of lent hadien jong ni ka paska hadien jong ka jing mipat jong jisu moka easter ka banga lesingan sa one ngasa kot ipi ki parlo press bangan sa keren once and for all ti ita diwei bang squad berpau man jongpi bangam pedang namar kan eu kan in writing kata ka suko sengarung ada penpai ki in writing kumno ki hun habang la pelong dok long senam lang ya ka voice people ngasu komen ngasu sorong haba ngai i bai pai ba ki it ya ka VPP ki dai ban it namar mangi ngilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can bang compare kani kam di kasin ka banikong mangyai kalenti jing sa bang jing sa control bada kjiya lenti jo jim jonga ngam le ngam jule ya ki ka bangan le man yo man kminti ta jero ne bangan bang lei hani ka kenti jong ni ka issue ko beting ko parkaseng aku manong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai sekipat ba barangit scam obong sembai usembai pat mangapa ngahaban nyai ne compare dak tak jing sa karan ben don ki bakaran din no basa karan ben basa kentho basa penrem ndai ladang apai sigi por balik lapor bo khlep ka khnam masa ngasa kentho mga penne marwi ndai ka khnam kane ngakaran conservation policy ru baro ki amali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister but leader opposition hau arjar arpuar ki don po house baro ki pelut ki ing hamarwe tang por basim kara yes or no ki wan room ndai manta pat ya kren lu baro manta ya ai jemut lu baro kabalai ngai kren ni covid ngasa stigmatize kum ka ying nangali ying mani nangali chabaya brio nangali chabaya tho ndai manta pat ngitip ba ka judge ben rio 80% ka kham ai injection ka kham sim ya ka injection jong vaccine lada pai hagajing sa kedia no ya ke ikhtiar jong girang basnong dorbar snong men bangalong CM ngapsim hadu karai ban raikut le dia ban le cha tangan khat nyu sngi hang tu yuan terwai ngah nruklur man penkut no
Handai ngong iki kita kenong terwa ki belong unidentified. Ibang melak ban itu kiwan nei manu bapa iki. Hang tu po wok yang nong ba ngalit bandem ban kerpat wok yang nong ba ban ai ke boringa. Ngakwa ban i ke jetli jong i khasi ba jantia. Imdei ban penya pair su hapreng tau jantia hapreng khasi ngilong bi kawai. Kata kadai ke ba ngong ru iki dari pikuan pun kut ya kejing saat ngai tu kipor kadai ta arteli kalenti. Kawai de kalenti ban asenno daw governor jong Meghalaya ya ka bill ka bri ka village administration bill ka baar pat ngong iki ada piko ban kutno ni educational program persai government ab ngatang kandiat sengi ban sei ka media pujonga kalakut kenrei ngaklam pendam mentapat ngi bakirang ba song kiyo beng dor bar song kiyo beng ki ikhtiar ngalaya ja pedeng gejing sakran ben ngam per ngam supir hendai gejing sakran ben jing sakran tho kedang pen perang sisu inga ban pen scam inga manang yang scam Manu me compromise rada kadi mani tengku parti ru dan kepor kabang haban bu ejak menriu khamat bu parti bahan nganum keren sibun ngangit parok bi parok press pelai leng apisa kipai ba mabun ngangit scam ki don bam kuat bersengap kitu bam kuat bersengap nganum keren ngang keren pat sing kuat bersengap ngan sakren dari kepor la kadai suai kata ke ista dan di kalendai hadian ke ista bangan sakren ya kejing sisa namar ngatip tang ni kowi hadu bakim note ki parlok bakin khot inga mar khamat Nomor kitip baka jing sisa ka penmong yaki. Naga keren du nak tian jong blai. Baka jing sa ka penmong. Bat ka jing saru ka penlai lut. Ngaji dak lenti ka jing sa penlai lut. Tengok keren lut abdi kata ka benta ngan sa keren ade ka pon. Yala dia ni ban perem milik parok. Ndai tang ni ko wi ngadi ubri ubi aisa. Bat nga keren hani ka por lemba jopi media. Hakerteng joni ki sangut ki parok. Bat ngalong remut. Tang ni ko wi nganum hun nganum pediang. Ada pin khot yang ni markmat. Kau suspension ke syong api. Ada pisa nga ngalak ban appeal nam taban reconsider ya kan ni ke suspension. Dan kadai on the suspension ru compare khot yang ni. Ngini keren. Ha basit abasai berkum kirang ba. Ngini keren lang. Bala kadai banga nga bakla. Ngaong leba jopi media. Ngan pan map. Ngan dem. Ngan ngu ya kita ki brio bakwa. Ya kata nanga. Dari lebih pibak lama pi compare ngan suong forgive and forget tadi kawai bar ka bakadu ko apan pa kabulong ka strong message ka bang jukuran po district council na jukuran po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam bak fide ka nongrem blay pikam bak di ka clean politics pikam ban wipe out your favoritism nepotism pikam bak fenu end up ya ka high level attitude anong tani kawai God sees the truth but wait kita masuk apan pau habakut ngangon num pet nganum karya no la kon rem baong kumong bang kuat ban rung sa party ka bangam kuat ban misu banganum jubab kata ka jing kali jong pin dengan jubab indirectly da bangong ba before I change my principle I'll quit everything ngatai susu bakala kam dei bang wan in oi party dei ngang ong ba so man kala ya ka nong rem dei ngan ilot baro kiki pio sto te jumot before I change myself before I change my principle I'll quit everything namar yang ala sa ikai dia ngayo je kai lembaga jinga politics mamde ban sanya ni no I should not trust anyone I should trust only myself the only true and trusted friend in politics is myself and my principle